Welcome again on Legend TV. Welcome. Muko duherukana twabagijeho igice cya mbere cy'amateka ya Ballon d'Or. Reka none ubu dukomeze igice cya kabiri. Turahera mu 1990 kugeza ejo bundi wagihawe ubuheruka. Muri 90 cyahawe uwitwa Lothar Matthaus. Uyu Lothar Matthaus akaba yakomokaga mu gihugu cy'Ubudage. Muri 1991 cyahawe uwitwa Jean-Pierre Papin. Uyu akaba ari umufaransa yakiniraga ikipe ya Olympique de Marseille. Muri 1992 yahawe uwitwa Marco van Basten. Muri 1993 cyahawe uwitwa Roberto Baggio. Roberto Baggio yagihawe akinira ekipe ya Juventus, akaba ari umutaliyani. Muri 1994 cyahawe uwitwa Risto Stoichkov. Risto Stoichkov akaba ari umukinnyi wakomokaga mu gihugu cya Bulgaria, akaba yaragihawe akinira ekipe ya FC Barcelona. Muri 1995 cyaje guhabwa umunyafrika umwe rukumbi wagibonye ni witwa George Weah, akinira ekipe ya Paris Saint-Germain. Tukaba tunabibutsa ko uyu George Weah ubu ari mu baperezida bayobora ibihugu bya Afrika. Igihugu ayobora kitwa ya Liberia. Muri 1996 cyahawe witwa Matthias Sammer. Matthias Sammer akaba ari umukinnyi uturuka mu gihugu cy'Ubudagi, akaba yakibonye akinira ekipe ya Borussia Dortmund. Muri 1997 cyahawe umunyabrazil witwa Ronaldo. Amazina ye nyakuri ni Ronaldo Luis Nazario de Lima. Uyu Ronaldo yahawe igihembo cya Ballon d'Or bwa mbere akinira ekipe ya Juventus. Muri 1998 cyahawe uwitwa Zinedine Zidane, ufite amamuko muri Afrika ariko akaba umufaransa. Uyu Zidane yakibonye akinira ekipe ya Juventus. Aha turabibutsa ko uyu Zinedine Zidane akaba muri iyi minsi ariwe utoza ekipe ya Real Madrid. Muri 1999 cyahawe witwa Rivaldo, umunyabrazil. Uyu munyabrazil amazina ye yitwa Rivaldo Victor Borba Ferreira, akaba yakibonye akinira ekipe ya FC Barcelona. Muri 2000 cyahawe umunyaportugal witwa Luis Figo, yakibonye akinira ekipe ya FC Barcelona. 2001 cyahawe witwa Michael Owen. Uyu akaba ari umwongereza, yakibonye akinira ekipe ya Liverpool. Muri 2002 Ronaldo Luis Nazario de Lima yongeye arakisubiza bwa kabiri. Muri yakisubije ariko icyo gihe yakiniraga ekipe ya Real Madrid. Aha turabibutsa ko uyu Luis Nazario de Lima witwa Ronaldo Gifaru yahawe igihembo cya Ballon d'Or inshuro zigera kuri 3. Muri 2003 cyahawe witwa Pavel Nedved. Pavel Nedved akaba ari umukinnyi waturukaga mu gihugu cya Czech, yakibonye akinira ikipe ya Juventus. Muri 2004 cyahawe witwa Andrei Shevchenko. Andrei Shevchenko akaba ari umukinnyi uturuka mu gihugu cya Ukraine, yahawe iki gihembo muri 2004 akinira ekipe ya AC Milan. Muri 2005 cyahawe umukinnyi benshi tuzi twakundaga witwa Ronaldinho. Amazina ye nyakuri ni Ronaldo de Assis Moreira. Uyu yakibonye akinira ekipe ya FC Barcelona. Muri 2006 cyahawe witwa Fabio Cannavaro. Fabio Cannavaro akaba ari umukinnyi uturuka mu gihugu cy'Ubutaliyani, akaba yagihawe akinira ekipe ya Real Madrid. 2007 cyahawe witwa Kaka. Amazina ye nyakuri ni Ricardo Cezón dos Santos Leite, akaba yaragihawe akinira ekipe ya AC Milan. Muri 2008 kugeza 2018
twavuga ko ikiragano gishya cya Ballon d'Or cyararemwe. Icyo kiragano cyari kigizwe n'abakinnyi babiri bakomeye ku isi mu kinyejana cya 21. Abo ni umunyaportugal witwa Cristiano Ronaldo n'umunyargentine witwa Lionel Messi. Bagiye bagihabwa inshuro nyinshi zishoboka. Twanahamya ko ari bo bakinnyi bahawe iki gikombe inshuro nyinshi. Kugeza ubu ugifite inshuro nyinshi, agifite inshuro 6, akaba ariwe Lionel Messi ukomoka mu gihugu cya Argentine. Uyu Cristiano Ronaldo akaba agifite inshuro 5, akomoka mu gihugu cya Portugal. Bihagaze gute rero? 2008 Cristiano yabonye igikombe cye cya Ballon d'Or cya mbere. Icyo gihe yakiniraga ekipe ya Manchester United. 2009, 2010, 2011, 2012 byose iyo myaka yose yihariwe na Lionel Messi. 2013, 2014 Cristiano Ronaldo arabyisubiza inshuro ebyiri zikurikirana. 2015 Lionel Messi aragihabwa. 2016 na 2017 Cristiano Ronaldo arongera aragihabwa. Ariko mu 2018 yaje guhabwa witwa Luka Modric uturuka mu gihugu cya Croatia. Icyo gihe yagihawe akinira ekipe ya Real Madrid. Ubuheruka rero ejo bundi wagihawe twavuga ko ariyo inshuro iheruka witwa Lionel Messi. Shuti bakunzi ba Linker TV, nitwasoza y'amateka ya Ballon d'Or tutabwiye ingano yayo ndetse n'amafaranga igura. Iyi Ballon d'Or nk'uko tubikesha Wikipedia ipima ibiro 12 bya zahabu byose, ikaba ikoze muri zahabu. Ikaba agaciro kayo kangana n'amafaranga 13 y'amafaranga akoreshwa mu ngano Burayi bitwa euro. Bakunzi ba Linker TV, amateka ya Ballon d'Or ni maremare. Linker TV yagerageje kugira ngo ibaye amwe mu mateka azakomeza kuvugwa n'abantu benshi. Aya mateka muyakusanyirijwe mukanayagezwaho n'umuvandimwe wanyu mukunda Dieudonné Niyoyita. Mukomeze mukurikire Linker TV, muzamenya byinshi cyane. Rwanda mwese, onane, naterugiruko.